Mliona juzi Kiambu County walirenew lease yao ya Del Monte. Si mliona hivyo? Lakini sisi nasema hivi, kama county government ya Murang'a itarenew hiyo lease ya Del Monte, lazima watu wa Murang'a wajue wanafaidika namna gani. Na kama ni shamba watatupatia kidogo, watukatie shamba katika pahali tunaweza fanya mambo ya maana. Wasitupatie shamba juu ya mawe vile walipatia watu wengine. Tupatiwe shamba tunaweza lima, tunaweza jenga mashule, tunaweza jenga mahospitali, pahali kila mtu anaweza fika, si ndio? Hatutaki kupatiwa shamba na huko ndani watu hawezi fika. Kwa hivyo ningeambia Mwangi wa Ilia na muuliza, kwa sababu yeye rafiki yangu, hiyo shamba ya Del Monte, hiyo lease asikubali kurenew kabla hajakaa chini na viongozi wa Murang'a na wakubaliane kabisa vile watu wa Murang'a watafaidika na hiyo renew ya hiyo lease. Kwa sababu hataji kuambiwa pale tumepatiwa lease. Si hatuhitaji ni kiwanja ya ndege. Mnahitaji kiwanja ya ndege hapa? Tunataka kulima, tunataka mashule, na tujue kama hao watu wa Del Monte wanalipa kaunti ya Murang'a ushuru, si ndio? Kwa hivyo tusikue tu tunafanya kazi ya bure.